Kardop Nilimonjerong Pipi Piniberta Arjuponita. APSC case for job scam of Thakarju Ponji upon Banghini APS upon Samonalo seat pen Kepalepon, Banghini senior APS officer upon seat Assam, Police CID, Criminal Investigation Department Guwahati Pensi, Samonalo Palepon. Labanghini Lake Farag Ahmed Lapen, Asima Kalita, Labanghini accused upon unfair Lapen, unethical about combined competitive exam CCE 2013 pen 14 of a taxi, Samon Palepon Pusik Paklang. Assam government pen non-head jongtami bangkore isi official including 11 APS officer lapen 4 ACS officer atamapan APSC case for job scam along kachara puajok suspend pondet lupusi paklangpon. Suspended APS officer atamamen laki 1 Dian Kardata Lakar APS DY SP 21 APBN Kadli Chira Hailakandi 2 Nitu Manidas APS Additional SP Crime Bongaigaon 3. Romir Timumpi APS Assam Police Headquarters Guwahati 4. Farouk Ahmed APS Additional SP Crime Sot Salmara 5. Kalyan Kumar Das APS Additional SP Crime Kachar 6. Kula Pradip Bhattacharya APS Additional SP CM SVC and attached to CM Security Assam 7. Nilan Jan Gogoi APS Deputy SP SB Headquarters Guwahati 8. Nandini Kakoti APS ADCP Central Guwahati 9. Anal Jyoti Das APS Additional SP Headquarters Dimahasao 10. Sajahan Sarkar APS Additional SP Crime Jorhat 11. Ayu Charya Jibon Borua APS Additional SP Headquarters Jorhat Labang Siaphan Assam Government Ben Suspend Pon Lopasi Paklangpon. News Text Report Karbi Anglong News. Karbi Kurusar Chingrumamai Apar Dikrong Hawaramaya Tumpen Pirangkiamai Kangnipon. Matijong Nipai Troxiani Karbi Kurusar Chingrumamai Mate Tihekpen KKCA Lasonsi KKCA Apar Dikrong Hawaramai Amaipu Vinesteron Lapen Sarsing Rongpi Kongchunbang Lapen Arisang Huatum Chingrum Si Apar Dikrong Club Asa Hemalong Pirangkiamai Kangnipon. Pirangkea mai kang ni ponalam theke lapu hendo kedam tang mati jong ni phai player ni Arboretum cum crop center mati pungalong songkripho KKCA KHMA Hong Hariamai YKHC lapen kapre atumaphan KACCM Dr. Tuliram Ronghang Phapang Rumsi Aron Barim Duan Kaching Rum Jiaphan Kepang Dakpon Thegapot KKCA Upper Dikrong Ahawar Amaya Tumpen KACCM Dr. Tuliram Ronghang Aphan Kachuru Pajirpon Non ke alang litumpen perang ke mayalong kaning jepon alam thire arjupon lona. Bokajan pensar kurube Karbi Anglong News. Terili tolong naguri. Alam mengalalo. Cudam tan tadi piani. Ili tum or Karbi Anglong. Mane nimbarim. Jokli cukup tum aphan ili kemasiam na pangrumpen. Ili tum hodak citong lo. Tapi si laso putak abang ke ni tum hin mendami ini ngalong pik dak dikrong. KKC hawa ramai benda. Lasi non ke bangji. Si tami ni tum hin bang juniri bang lalo. Kadang kabe akar pi tum tami nim rokom. Apa yang saya ben do thi batum. Si tami lanon ang pangrum along ke mo apor ani hoder apike kachitong nun edi phansi ni tum apart krong KKC hawa ro benda juniri lo. Meghalaya Long Rialong ILP Pachun Cheplote Railway Wanlong Lipusi KSU Pen Kachisongpon Meghalaya Along Rialo Railway System Kapangni Jiapathak Khasi Student Union Asongatom Pet Kachisong Alam Pangdakpon Ate Meghalaya Along Rialo Inner Line Permit Our Side Pachunangji Kalipulote Meghalaya Along Rialo Ahawara Longke Railway System Wanlong Lipusi KSU Pen Sodak Pen Kachisongpon Jongsi bangso lamrai dengpon pepolote Meghalaya lo non pen anso se kachisong
Ponasai, Deng Ponang Kokji Pusi Khasi Student Union Asongatum Pen, Pachatak Pon. News Text Report, Karbi Anglong News. Unity, Victory and Prosperity Rally Amai, Kepedopon, Lakhain Karapon Ilip MSC Constituency Kepalo, Chukihola, Higher Secondary School, Patua Klamalong, Matijong Nipai Trok Siarni, Unity, Victory and Prosperity Puati PN Ponpen, Radamai P. Pedopon. Lapen Prek Jamademalong, Kaching Torasai Keding Ponchi Apansitame, Long Isompon. Pini, kiklem tangasai, kang pupon lake lang somepi rong kimialong RCC adolong lapen, nili block, asa hemadung head, RCC adolong lapen, VDC, Bhawan, sangti langso henlo. Anparta long ikisompon lake koila matialong, Kasturba, Gandhi Balika, Vidyalaya, a school ahem, Dokhora English, High School, lapen, Chukihela Higher Secondary School, ahem kikimponji aphan, long isompon. Labang sopi radamai pi pedopon. Pini radamai pi along pre-Christmas sitami talon ponsi cake sitami inthan pon. Pini labang so mailong alihisar poman pen KACCM Dr. Tuliram Ronghang chitongdun. Anparta Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Mate Bukajan LA MLA Dr. Numal Momid Dipu LA MLA Bidya Singingling Haraghat LA MLA Dorsing Ronghang KAC Land and Revenue EM Omor Singh Tiso Lapen Ongdung EM MSS Lapen Kethekedingatum Chitongdun Pinilabang so Mailong Ongdung APHLC NDF Lapen Congress Aracharya Song Pen COC BJP along Chipogdun Pinia Mayalo, Dr. Numal Momin Pen Kaning Jeponki, Nilipa Habarta, BJP Sorkar, Wang Det Penke, Kaching Thoratowar, Anatsi, Dambomlo. Aprang Congress Sorkar ki dua hutke, Chukihola Pen, Siloni Janan ka Chalingatowar, Lapuan Kahingno, Lo, Okasota, Jokme Set Pusi, Jongpon, Anparta, Karbi Anglong Habar, Aprangke, Keangbo, Kacharbo Kai Kita, Jurunit. Bonta non BJP Sorkar Wang Det Penke Monsam Loksi Nangdolo Lasi Kai Ke Setami BJP Sorkar Alongsi Jakong Horang Piponang Pupusi Ning Jepon Anparta Dr. Tuliram Rong Hang Pen Kaning Jepon Ke Hemprek Long Liako Setami Kaching Thora Sai Setami Akenang Soddo Pinangan Aracharya Song Atum Ke Kai Keta Bangaphan Kasorsar Lok Lasi Kadokawi Setami Halapusonatum along penke chiri dunang jiputa jongpon. Anparta non prab jin penilipa habar pen hatarapong anatowar sitami silampon po. Tender notice sitami piat luputa ning jipon. Nilipa habar sitami anso se kaching thodon ji aphan MEC pobitro rong pi akija along le arjab dun thipmot. Kadokawe claim damra pedlote anso se kaching thora sai sitami claim pon on poputa ning jipon. Lapen pu perang kepen KAC kachari abang pu CEM Dr. Tuliram Rong hangapan lam theisi karju pon ke panjan poisa ing tiarong along long ikisompon aputhak karju ahut KAC CEM Dr. Tuliram Rong hangpen clardak pen ke than pon ke panjan poisa ing tiarong along long ikisompon tarapong pen panjan poisa ing tiarong atwar ke klem pon jipu kisompon along ike nili chini ne lake MP Horensing Besi chini lake kupi scheme lo ne nili chini ne pose clardak pen pachini pon tang te perang ke theng no kaning je pon alam the arju pon sina Pinida kapatua klamong nili konsensi araratu biturong pia kahai phan Bitahinya terms ka pehaya pot aprang sinim tum dinkar biang hen pen dagni li khawa to van niya tong pen achoro la pen lang to man pulang pajet la pen ke ni konsensi angka long akapre ka sayang deng kaching thura sayang deng ka pichun ji aphan la biturong pia ka hai ka bori pen ajo ini RCC bridge tami ingku ponong lo la pen hin RCC bus pen andak ingku ponong lo pen jo pesom kado pen cheng lo school building pen chenglok akruran se ICCI scheme si Allah ka bedake school ta midang mun do prong dimlong ta me dak
dak arbitration school building dami dak puti pido lapen SOP di pen damai puti siatan kado lason si akurang se lapen residential school ta dak kim ponno nang yok sampono ta puti sokra lak sokera piatan kala ta pian yok sampono lason dak si akapre kapre asayang ding do dak tower pen chenglo school building pen chenglo kijun alang pen chenglo akapre kapre asayang ding kapaching thoji aphan raratum aning hang ke do joinesi Obidro rong pia pan juga dantang election ong dunga voti pena joine si pinini tum la haya sang denge klem ponci pan si tim Karbi Anglong hin pen kena Sala poisa inti rong ben barato MP long igi song ha ka. ola bang ke MP si chini po anang dengtong gitu ne asina tum nil ma kalau so bang kelang dunga wede la ka chung po si ke Anda sala bangso nili belong la medical ko thake. medical sub center isi bangke non tiar bom na tum chini lol RCC visa dung bangke la pena kapre asa yang deng gitu anta minit tum Karbi Anglong mas konsisten de klem pon je pan la kan ti dolan nasi la kan piang bong kapicun je pan buri pon Anda hala bopung karpul long la so to ala so sub center ta main pun po la pen ke tuar ta me sanction pom lo la pen tender da korel lo la pen muning pen ke kam chen Anda sala nili aparman al hin kan ini project apini gulang. kali nang tum theklong pola dang ni lip consensi nola second time Obidro rong pia pan ni lip hawar atum dang ni lir arar tum alang ni pan ong dunga but ki ben ka pehaya jo ni pen mo theklong po sayang ding isi ke claim pon isi ke project ka theklong po Sala pen ladak 2018-19 long ladak nili belong tapi PYG ki tangke dupik. wala ke tang ti an na homo bang inquiry kuri po mas aron teng ken si claim po